niwe ya mutegeri wa Wero TV nonto bakwethira kwatana nawe nintukweru ari kimubango yura wendete yo mikare ya Meru nani aratumba kwethira twikuthomethia kana ukuritana ukonie mikare ya Meru burabari ya kara ya mantara batakwithakia yaraba kwithakia na mantu yangia maingi ya ukonie mu Meru ona kinyaki Meru kiakie na tukweru ari kintu tukwarire ni mutaratara yuega mbaitara kara ya kana mantu kana bura iyambarethera mutaratara yuethera ukithiatira mwanka yambarithira rikiro ngakwato eni on Petro Phineas imana nantukeru ari twina akuru bathatu barabatu atia kumenya ukonie bura mutaratara yue yambare kaethera yugitana mbere na utero kwande na Silas Kivingi iri urakatwa atia kwelo ntubu twina Silas Kiriya uatiati nyawe atwa atia kwelo ukonie yamba bura mutaratara yue thara yukarina mujepio twina Samuel Gikundi kinyawe atwa atia kwelewa pura yambare thera rikita itara karaya na tibura yabra to kumya itara nende pura itara rikita itatu kedra nyare to kirita na manto yokoni yamba mutarata yora itara yutumireka itara karaya na tukambira tukenda kumya ina yambare thera rikumira kana ina imbibio to makwitira kwene yamba kithingirira no tutaririe ina yambare thera rikuma igamba ni riria antu bairi bale kugwatanira untune buria barikenie tujukie kwa mugwanano ukunenkera ng'ombe na gwatuika twariritie ng'ombe eu ya ewa njau nkunenkere ngina kan kunenkere njau na ndigitari gakinya ugo kenda ng'ombe iria no kenda njau eyo na ririru ikwegamba kana gutuike ni irandu nkwetera muthemba jungi na logwa igitara kuri aria kinya gwatuika utiria riu rikanya leo ni gamba ningi antu beta itithia kinya myanke miunda na ndi nyariu ni gamba ko kwethera kwina magamba ja mithembe mingi muno kinya magamba ja uragani magamba jo tunyani ko Meru bethera pena magamba ja mithemba yonthe o ta jara jari kuna arua ni nto mantu jara jari kwigitarira kinya na arua jari ho ko ni ugo thero ukariu na kiakio wekiria mbere tukinya ki mutarata yu yongwa ndu akiumba kwithira ite yamba kana iba oba ite yamba bara gite yamba ni akuru pakeja bakabangania ntuko yagamba bura mu ukuregana interview agetwa kerwa kwina gamba ntukuna heja mu ugukiye gamba akaritandewa kire akuru ngino ukuregana interview mwagetwa ndewa amera kunenkanira ndewa yu yakara chora umutagetwa ndewa ngagetwa ndewa amera kunenkanira nandi igamba ligatandikwa omuntu neje na masairi ya kurubara yawikikia bomba kuwa ndo cyaba kayo mutikirira nandi watwika igamba ligeta mbere akuru bakidikana ira ugo kamba kwengwa utitangi na arikia na gogetwa ukeja ukauga bwaku bure na bwo korega interview kia tumora bya kwate na gokereta nandi akuru no bathikirite bathikira tukwe muthie kinya ire wakinya igitara kugiria masari yaku yathira jonde nandi akuru bakarandi guru batoka babwira umare niaja kwitendera bagatigo bakajandia na bale bonka bakagita ule bona ule baigwa kile masari yale na tugiakio bona Samuel ndewe iche theri kirito tumikare kiribuka kwithira ikiritwa kana ikinenkero akuruba ndego ira ciaritagwa kana ndego ira mukuru etagwa bwa mbere ndeta ndi woni gikundi nkendaga ikuthitanga PNS ndeta no mwanka mbitendewa kenda muthitanga ndamuingira nawe nawe ndakacoka agetwa nawe kwirugurira icio gitumi kyo kiari gitumi akuruba itayo ntu nandi ura umbikia gwita nandi kotini egitarira nandi ugaita mbeca kendo thithia mafairo yaku kendo fairo egamba na ure onga wagaita cia wena waga fairo judgment ira yukiria na ndibyo byari maana endego no nturira gutari na mbeca inyamunda ogura munda bwakuranagia na ng'ombe na ndibyo byatuma ndewa mukuru wite unge acokeite na ebo itabwinde na ire akuruba mbe okarandi guruba kemenyaga bwinde na ndi bwe free na ndi kutagerwa mantu jenu iro mantu jenu magamba jenu jaga atandikwa
uju mukuru uju pinia cia menywe rwaria rwa warutandike runthe rumenyu irukari arafu ure onge watandike rwa rumenyu irukari na ndi au niona ndi gukerwa o muntu akaomba kando na ndi akengwa akauma kinyumwera na ndi ketha igikundi na ndi guni gatigwa nkarua biuria biakwa 1 2 3 ne atagwa kari ne atakukarite into bine atokuga byaku uri biuga na muguju iku na ne atabye byaku na ndi muntu akeresa na ndi wakinyau na ndi uwoke berwa na ndi ure onge agwo uguthita gitoku anu gugutunya nawe na ndi ukagitabura akeja no akeresa urabye byagwe mwanka na ndi muicho jwa kinya jwa igamba rika ija karitite kuthira na ndi robuka gitabura irobuka ngwa bwinde akurubati go bajandiriane bone igamba riu urari kwenda ne atana ne atari karina no ina uma na mbere tu ya ke mutarata yo ngwa bwana Silas akuruba bita yamba bethera bachali kana ne na buma ibwaga bwana Phineas akuruba bagitega mbere nti akinya ukire akuruba bagitega mba ndegwere ritawa kana tindegwa kia ritawa kinya kurigamba la itairwa ndenge ti lazima gwitwe ndenge ikuringana na uritu bwegamba uria bungana na yaitwa akuru bararaga kuri otuku kenda runene betega mbene na ndi ni wigamba lethairwa rikariu na ndi ku igwikia gamba kotini ya egitene na ndi akuru na ndi ni akuru bantura yu ti akuru baruma kuyukua mukuru o kienye yari baije wa akuru bare agambi na akuru bare batina ruritho ibo beta wegambene bakarandi bara batura kugita magamba ya ntura yu na ntuko yegamba no mwanka ugo witwe abagu agithira ateo ti abagu muguciari ti abagu muguciari no ria ugakurungamira ugwo mwitikwe waku urokethura ikiamene kira gya kurubare no abagu oku na kule ogwa kinya ukerwa wije na abagu mwanake yani kuona ni gamba riu iri kwenda antu bara bakathikira bwega iri kwenda mushahidi na iri kwenda na ndi muthikiri ota ukona bagamba jana ndi jagita inya thikiri na antu bagu achole bakoti kinya kuru igita riu bethero bena achole bakoti yao na ke tukera kyo bana kirigia kire akuru babethera bagita wa babe yao washendi wera abau kana nyabo abau mwanake kana babu weyana kyabo ukiumbika mtu ari akukuthikirira yamba yake akona wewe ti umene mtu akiumba kurea wetaga gutwa akuru baku agambi baku ukero na mimi na akuru baba kemiru ureta wije na akuru baku bara bakeja kuthikira na bakugambira ni ontu akuru baba chuwa mugambi no mwaga chuo mwire na yungi tujyo nyende wiji mugambi romba kugambira gambara kemiru endo baje kuyo kuthikira na ninge kuri uri kara antu baba witete benu ukaja kwithira kwa gutunyana gwe urityo bokenda waja kwithira kwa gutunyana batekerekerie waja kuringa mburi nondu mburi no kethiragia mwire kajunda kana kathije family yenu na iba kaja kuona kuuma mama na nakuba kumenya antu au kwaje ni urongo kwaje batendere keria ugo ringa mburi baja kuthira na iba kuwira kwa na ndia uweterari igambari dutiringa mburi na ndi koka charenda igambari onenkanire ntabwo gwetwa nonto ringa mburi tukuthira kyo tuma wetwa ruko ruru yenu family yenu wetwa bagu na bagu mwanake na bagu jo kaja nya kwa kire umba kukwata hande gwo wetwa no agwa atencio anenkere yakuru au tena chona ndi aga chwe aleterekea akuru bagamba nukwenda ukaliu na bwana Samuel ke yambare ile therere kiraro ntukutuere kwa mboru ari ritathira turiki kiumia kiu kingi kwari na mantayo igo akarekaga u no jau magamba jari thaiji burita kotini bweta bukagambira bukero na ndibu kwa mweri jwe 10 kana jwa kenda kana mwaka jujungi inyaryo riri akuruba kimiru nyabo bagitaga bagamba babwira na ndiri igamba renu rikathikirwa kiumia kina kenda batigwa mbio
baire bamenya nteto ii uikarine ate igwitaita na baka na antu babakuru babari magamba jajao imbi yoyongwa na tukagamba atia aire kuringitwa na gamba jareo aire kuringitwa na igwari gambi u na ndi bakethwa baire bete ntukwire kiuge kinya ibyo byatuma ari gerwa kabere no nturite menya ikugambwa ori ntuko yu na rigitabura areta gwo ureta bwareta gabuka thitanga tentuko bwagamba iro kabo aja gwa ntuko ingi kenda nandi batigwa baithuranira baibo bongo na kithingiri mutaratara yo ari yuko yo yamba ya neru ituiche muntu eta koti akandikithia bukatira karayane atababwetha bwethakia mutaratara jura jwa thingatawa mbere kithia igugwa winegamba ukamba kurikia kire akuru bamwiriga akuru beta bakuthikire bakwire kire okareta bakuthikira bakwira kire okareta mukuru ro thitangi nwe na wetwe ero nuthitangi mukuru ngania ikure na ndi ura kithetirwe ndegwa na gwindegwa ugetia na ndi yo ali mwambirio jwa gamba na ndi gamba la bwinde na ndi bwari takira butwiri ntuko yegambe gatua tuko yegambe tuwa ugokeja na bagu ukeja na musaidi oku kenda beja kuthikirira gamba no keja kinyana ntu bangi baro kuthugania bombo kuthikirira mbio igamba indi baba ubejete kuthikirira batijete kugamba indi kure gamba la kinya muntu akaoria yakoria kiuria kana akaugontu na ndi iu no ethairwa yue mutaratara jwa gwitithia gamba la Kimiru na ntuko ya gamba yongwa na ndi no ethairwa na mantu jongwa ni ntu no getua bagu witwe musaidi kithano mwaka abairi alafu tukwe uringi ja kwita ukauga abagu ate akinya igamba ritingiendelea kali getera otau kuona na ndi muntu agita kotini akauga wakiri okwa ate aliko atea igamba le atira inya Kimiru no igamba leta kurengethirwa kwi muntu utio ule wegie gamba liu ritingiendelea mwanka rira muntu ule akonora eje gambene ile gamba likaeta na mbere kithia atiro no arukire ageterwa thainyanya no mwanka ethirwa thikiri na akigo wowe ngwa na ngali ntukwira yegamba agetwa etwe akuru bakalindi akuru bakalindi bamutegete borie muthitangani uyu muthitangani nandi orwe ne akuru kiuria giki orwe ugwa no gwitikiria kia magiki ikingani ya kugitira gamba witikiria kana gitata kanorege alafu muthitangwa nwe eje akorwo kiuria kiu orwe ugwe no gwitikiria kia maki ikingani kia kuthikirira gamba witikirie kanorege walega igamba na riri ritire kia maichua kingi wetikiria kia makira na ndikiambirie na mutaratara jwa gwitithia gamba na mbere niona ndikithe ogwitikiria kithe ogwitikiria na ndi wiru karale puita itwa kia mene na ndi ugo na muthitangani ukale kuraja kia mene giki kiritwa akuru bairi mukuru okiruka na mukuru ntiba bakunyuithia kia makimuma mbere ju igamba ritirambiria igamba riria nteto ire ikaugwaja iche kunyuithia akuru baba ponde muma ikiura ya gutukwa igwa ukarea kuga ura kwa igirwe igitho leona rikarea kuga ura yagitire atia leonere na ndicha kaugwa mantu jara jakathinga tau jara jomba kuthukia gamba ririku jakaugwa jonthe o bauga bakaringa mithegi nthi turo ito muthegi uyu taruturo turo kurithia ito muthegi o bauga bajukaringwa nthi akuru bakaringa miregi nthi sasa ito muthegi kwa jute muregi na ndi bakaringa nthi kuona ni bagwitikiria na ndi betikiria bonde na ndi igamba na ndi iro rikambiria ne gamba le ambairia unandi na ndi ula muthitangani etwe ero na ndi twire nteto bena ithe ini mu uju mushahidi ate akwi aikuraja mushahidi ate gwitikirwe thirwalea na ndi uju au erese nteto chiawe
ithire acoke nandi erweto kindo kina kindo ine antukuna itoka kaleo ale atigwa ule gamba likuendelea ule ungi akuija ungi nwe etwe eje athomerwe mathitango auge athikire orwe kithana gwitikania nayo kana kithana atigwitikania nayo brava koti tu ora koti ita ande gwatuika atigwitikania nayo kana gwitikania nayo gwatuika atigwitikania nayo na ndikamba lenderea lakini akeja kuwa na gwitikania nayo igamba likuthira takuligamba kairi kakero kithanira ndo ena rĩangĩte atĩa akale lakini alega auga atigwitikania nabu na ndigamba liendelee na ene ora muthitangani akeja eja ni ntu tia kwina antu akwandika jaria jite kuuga na ndi akeja tupiti twa eja o auga ithitango akanenkera kiama kamutika auga ithitango kakanenkerwo kiama rira tumite tunde atarite ni ntu naije jaria jite kuuga twathira akarambi ulonge agetwa nandi no akauga agicokagia nandi biuria biria tumite tule nandi biuria biria agacokia tukambirio nandi gucokio o auga kakaunwa o acokia kakaunwa kana gacokio kakaunwa kuonania kakurikia ngugi o auga kauga kakaunwa kakarikia ngugi eko na eneo igamba nandi ni ureta na mutaratara ta juu regeta rikithikairwo na rikithikairwo na muthiene uyu akuga na uyu ungi akuga na ndi bonde bakero ibaumio bonde bakengo na ndi kiamene bengwa kiamene kwatuika nandi akuru bara bambe baichokanirie bongwa nandi akuru bara bakiama nandi baichokanirie nandi bomba kuromba kirira kinya kiri athikiri baba indi athikirite abale agambi indi no barombe kirira Bagugwa na ndi baromba kirira na ndi bakathikira na ibagacoka babete kairi kenda bona ure gamba likugitatia ligwita babeta na ndi bakabere sa ure gamba ligwita baigwa batotosheka still igamba kalikendelea ni ntu no mwanko shaidi bunde bulito nyoka ndona shaidi 10 bakathikirwa bonde ashaidi 10 bau akuru bathikirite mere kejithirwa ni gamba ria munda tia tuge ugwe igwo thitangite gamba ria munda ugeta ba mwanka baku ponde beya ure rutere rwo na rwo mutho ure gaiti no rei bara wankene abo kenda baito shaidi bwa kuga ati munda ju ijuaku bara kuona ijuri ma barona uro thithaya igwo wandire mutimu na igwo wandire rigurina baito shaidi bwa kutosha kuonania munda ju ijuaku amuntu urabe akwenda kuyukia tuwe kakuwa munda yoyo ne yana shindi nyaba kumuwata mbaru menyo shaidi no jabu bwana ndikwa tioka mathira ntutubere ura bageta kuwa kotini meya bakamathirwo bari ebete mekira iba mathiri meya bageta bakario ura bete bakugwate mbaru ende ibaije batina uma okugwa ni onto ni wale authirwe mukuru uri akweta mantu anthenge wona bwakinya mantu ni anthenge pala na ndiba akwebera onto baigwa mantu anthenge ja kugitata bakamya kuma na ndiba kamya mantu akuma na mutegeri wa Weru TV mantu tukwariria ni ukoni mutaratara yo kwita ya mbare karayara twethira tukiona bura ya mbare thereri kwa mbere ya kuruba kwambira tukoni nyano itagwa ashaindi kana antu bara kwenda bethira baikuata mbaru ne nyabethira baikuata kia kutita na antu bangi baingi bara bethira bari ambene ri ugeta kuro ntu tuchukete na tukethira tukendelea kwithomethia ukoni mutaratara ya magamba ya karaya. Nuba mutegeri wa Weru TV no ntuba kuendelea kwethirwa atanite na batukie mubango iyo mikarere ya Meru na ntukeru ari kintu tukwitha tukiariria ni ukonie mutaratara yo mamba kana magamba wende nyo yetu no sasa wa yakara ya bura ethera ya kiambiriria na mutaratara yura yethera yo kitumirwa kenda yamba rida rukito na mbere turuka
twithirite tukielezwo ni Silas Kithingiri ukunie buria yambarite kiugwa koti no aitainya na bau kana bau mwanake kana nya babaili na bukethira kaninya bakethira inyanto bakwithira bakithikire yamba tugichokera tukenda kumenya yamba rino ethera akirita na tugichokera twambirie nawe Bwana Kithingiri yamba ri akuru babatia bakethira bakera kya bakagwa yamba riburite batirio na ibo kubatire ukari kwethira ni randurire no era muntu areti ibo kakwithio kana ni akuru tubera nawe mwire mbere gamba abaria bobairi uyu muleti gamba na muthitangwa baria bobairi akuru kana kiama kira na ria tiga wega karanthi kia karanthi kule akuru bara nkwirire mukuru mo kiruka na mukuru tibamenya bau ni akuru bagitio na ibo banyuithirie kiama kimuma cyo kugite gamba na uma na kiama kiu burura kithikirite gikwigwa na gamba ndera ritite na ibarike na bagukaranthi tairia na ndi ajabu kuita kotini na ndi bukagwa ire gitara kuthithia judgment kiama kira gia karanthi gikathikira mantu jaja kikamba kwaraniria kiongwa kikamba kwaria nteto cia muthitangani kikamba kwaria nteto cia muthitangwa bagachoka bakairinganira amwe baringanira nteto ii amwe bakona inde igamba rikwinuka bona ndere igamba rikwinuka na ndi bagachoka bakauga na ndi antu balai betu ntu batiaja na ndi aibo bagetwa bakeja na mukuru munu ogetwa eja kiri baba akuru baba itumi baba nkwirira aja nuokerwa na ndi gukwo ka itango giriku gwo itango giu na ndi ere akuru ni ntu antu bakwija ibeke mitigindi bagwate njara kuigwa na bagwata njara u auge ugwe Phineas Imana ko kuthanga mukuru gwitwa Ntonabea ruregete na intobiawe ndio kare na intobiawe na neu kiama kia ugo akuru bonde bagokiria njara bakaringa mpe olimwe igamba liguthira na tukekyo Bwana Samuel ito na yamba rito na mtu achokia viru kana eta wane chunkwa pili kana mtu akiomba kone yamba ritira mbabo ya mona kuritira rivito aketira icho kara kiri akuru barabera bobo etira boite yamba rivute bui aringi choka no ntwe na akie guchoka na akaria na akathikiro athikiro na ndi menya akuru bara tebo bagachokerwa piru kabaga achwangi akerwa angi aragaikia kiri akuru bangi batiba mwirega juju ao no ntu bo bagitire uraba kuonete na batimenye kugitabura kumwariria kairi indi bo bagachoka gwita inya bara bakeja no bo bakaria nteto ira bakaeja na nteto ira bagitire atia ira bonere na ura bagitire gamba riu no ntu ikwirero kwina chairman wa kuru no ntu tutumba kwa twinde chairman jo ntu na ndi ura twina ugwaja na ndi gwo gutu direct kimantu jare kwenda tukwira na inu wakaraga na no mwanka akuru bajukie bamwire ugwe na ndi gamba twari gitari kariu no kaigwa no kwenda iguchwa akuru bangi waigwa te gutocha kaibatu tu kwaru thochwa akuru bangi baigwa ore ukuga na tukekyo Bwana Kirigia tuwe mtu yambare wito na witu kintu atinakyo tuo kwirwa kendo ria muntu githera ikurana kwiro ritendewa ithando no tinachio ate ukibwithia bagitaga atiri nontu mwirwe uja na abagu uja na abagu atike ntu bitina byo tugoka wana abagu kauga na ndere kiama kinkugwata mpiu bulimpa ntukuingana ona kebe kiumya kimwe bulimpa kyo ngabuchuire into wite mboletere na kiama itale gano ntu ameru akuru bau bale au ni akuru bale akuru bakuwa uma na ba witikwa batenderega paka mwaru daru ageta gochwa na chwe gitara berere no akarete kutaya kwina kulega na ku au kiariria mantu ya kurea ikwetha irwa kuri na iga mari mwanya jari igamba riu ogwetara kuragana iu ito Nyamuru na kithia Nyamuru tigwe nkoreaga nontu twina into bia kurea Nyamuru aiwe
yale agwa ni imwiriga jwenu kekali wendu gwechienu kendo ntubula buthambo bumo menya kuragana bwetha bulu ntubula nene muno ni ntu ndamwira ni ukirwa ko nyamuruka yale agwa imwiriga ne utege ntu muntu arombaga igito baini iraga kuriwa ni ntu antu bao paleo ibo bale aga interview nonga kida igantu indike ja kudo ngombe muntu kulega niyo na wina chonka na tene utuga kugwatia kulea nontu yu nandi bunu utatima go kulega no tatima bungwa kolegete kulea na ina into wina bio lakini ukeja kuthiro iya ugwe na ndio tekyo wina kyo buriga jo ndio tira konya mara bagwitira into bya na tuwe ni ungambe okwiro une urenyo na wina chonka na thene chuo tekwenda kurita ikeye kayuko kinchoma kana kilazima bakiumba kwira ciane kana iro akuruba ugire geta kuwe na chio ukarea mtu tu ni antu benu bakeja bajukibanenkanire ni ntu bakuona ugo kwenda baletera thina bakanengana baibo bongwa na tukendeleo bwana Samuel tuyukie muntu no amwire amuthitha na bare amba mtu mwire ayungi akuruba bathikaire amba iba mwire ayueko bathikaira bamiriga yo iri nontu ugwe na ara umire mwiriga jo nwe jo kiramburi na ni mpumite jwa kirangondu na ankeja na kuruba kuma wetu na uo keja na kuru kuma kwenu nduba kuma kwenu bakuma kwenu bateko atambaru na bakapa ngo atambaru kana ari menya bakakuthikira abaga kuthikira bakuthikira wethiro kiaragia uma batiraga nabu lakini uketho tikwaria uma menya batikwenda na inya woni bakwa ba uketho antikwaria uma batempenda no ntubonguge yao baiki au baethiro barunga mirite uma bungwa otewa ya bakwenda kwethwa bureo na ino mwanka bachanwe kapicha mwanka bamenyente toibu kwaria inte toiro kana inte toiteo nikenda moya kengira yijite gutikeje kugemanto amathuku jau na bakigambe gambari no mwanka bari gambe bakiringithanagia na ringirira na ambo rira ringiri riri anto ikiugu na agambia atia na agitiro atia arira kurigwa kura kwarirwe mbi kana gutarirwe into jakiu no weta na bwana Kirigia tukera kyo bwa kwantu barabe ya kwithira baki tuaba kuthikira yamba tuo weta mumto ya area bau kana bo mwana kekire yambari nakona inyambere umwira mbere weta kire akuru akona bo mumto akwari ni urongo akire akwira ente yo ntobu ni urongo kana no yaregereo auge ujo mbere muthikiriri ninte muthikirira byakuru ukona mtu uyu akwita twita bura bwagirite no twigwitikira kuga ati ntubite byawe nete akalinge mburi ino mburi no atetekira no tunakumenya no rongo akuba atetekiria nandi akalega na antu bana batenda ndalinga mburi muntu alinga ke abathije mwirega yu ambe na itokona inyane ruwa muntu aita koti akiuria bantu bamwate kutikira yamba na kwithira baba wakiri na ubarea na imwanka baba ukana bo mwana kino mwankenya bo bare bakuthikira yamba kana ebo kutari nere iria kurea mushahidi oku to mwanka thira iba abagu muguchiari kuti muntu kaingi antu bataya bagamba ro ni the mumuchiari na inyethe mwana kete the mumuchiari imukuru witite oruma jani ntulene ombira itu babo kwanju ndikirire gamba mukuru wale aka untunya kao kauga mukuru wale aja itu ka umpande gi utheri njo ndikirire gamba na ndi uni nkeja kire amiru bainyetie muno te kurea lete giki te mburi kana ng'ombe kana mbi ikurea ni ntu no mwanko ba mathire kurea riu kurea no mwanka bakara na bakanywa ni ntu mumiru no atikinyetie au na ndi utimantu akwerekana ni tukona kwi antu bara bethera pakito kwatia kwamba na ukethera wichinda yamba kwari ni kwithera kwina michie ba anga muchio mwa ikwari na muchie yambi uromenya teta mukuru muthitha yamba rinkethera ngichinda ibari bu mono na ibu muntu achwaga mono nuije mukuru muna imugambi na aragambe gamba jaliri na arashinda uno geta kwa nteto no mwire na ndio uka mumathira mono uno mwa wakiri okwenda uka mumathira mono nakuigwa na ageta akaigwe gamba riri ja ni kwenda kwinuka rutere rwao karombe gamba rikarara bageta kwireba nakuigwa te gamba rigitwa ntuku na ibageta kwireba bakeja ntuku ingi na ndi igamba
meantu ibari na njira iraba no ya ukona koti nya wakiri agitiria gamba nyo menya geta kwira ba kuigwa kurio mantu jatitite uria kwenda ageta kwira ba choka mukune jawe ba kuru nabo bageta kurithiria untu jabu bukaraga atia nteto ikethirwo ikari uri tuthithia atia no mwanka mantu jau jete ou kou ikwetha iro kwina njira jau inye gutiria gamba kenda bachoka kuichokera baba ibo bongwa na ikiria tukerera kyo muntu eta uwe yare abau na tuimuciende yura mwambi yongwa yura yoambi onto muntu na kwendo ya mbeneri na kwenda ya mbeneri amona kwethera iba kwenda kuria tukiwa kwire nya au redira winde anthenge kana nturume kenda nkwambira onto na kumenya ati chindo ya mbeneri mukuru uri ko mutume wangu yo karuga kethiri akeja bukanywa na ukamwanta chakula gamba likarakari omwira ore mantu akari kithiri to mwira bukenyunya na ndi bugatie ni tukwegwita kugamba ntu gwita kugamba uno mugambi oku uroga tigwere ya kurwara batigirera bwangwa wakati we mugambi aigwe kethira kuiba bageta kona kwenda kuthukia uro tamwirire na igitu tumeteta tukwejaga agwa mugambo jaju na akanenkanira kamuti kale na kou mukuru ria o mathairo wakija kumathirwa nandi kenda eja erekania ntao ciaku uri mwirite no tukwa weta kale uko mwirite binya ko kuringa nthenge na menya na guteta na automati no mwirire no mwirire ja uro kwira wakiri mburagite muntu ndi ngwendo ntethia na nyonu uketha mwirite atiri ankwendo ntethia munda ju male nkumenya munda ju yari jwa yongania tikayo ya kabungwe ndi nkwendo ntethia na ndi yakona wakinyoku ule baba kuwa nabo o mabula bwale munda ju tejwa ugwe muntu mukuru uyu iria tikano kuma akale gauge wetu atetikirie buringa mburi nikiachwa wanya mukuru kuma o mema ule kumenya ugambi uro gambe gambari yari na kaina jaleo andi akaita akagua mburi tutiringa ntone ale abiru yali mburi kuringa mburi ukaikwa ukairo kwa ndo kwa mburi ye au wakwa ukero diuruka kada ko diuruka munda juju ndo kadiuruka ukiringa ukiwa ndo kwa mburi ye munda yo kada te wakwa ndo kwa mburi ye ko au kere jwa kuko ukuringa mburi yo ugaterwa mbura yele ukaja kwithira te jwaku nyambure mweteri na yani mbura ura yothima na urugura itende dira kuwa te kwita mu kana ndugune na ndo kumenyiro karo yo ringo kuona akuru bale yale tama nteo na ndo kaya kuringo kuana mundo nenkane na tugara kyo bana gikundi kire mamba ya tukona kwero mukuru mwambie yakona kaberia kakoma akawe yambare turiki tuwe kiumia kiu kingi pakete kiru wiki yambare mbere mwankora bakaumba nakana kuyora kinyaba kona akuru bakona muntu na ututeria ntuku chonde ari yatwamba twira kiumia kiu kingi bakawe aturite rikario mbere nyentereta kuraja kana nchoka na Kimiru ne nyatha ikotini utemenya wiki egamba ukarogitiragia jamaingi utiragia jaga nona njanji ugite ukija kairio wenda igutiria akwirari na egamba akarigita kona ugwi wa ya wina bwa kathoma bira ina pio na ndina akagita egamba niwe akuru bakaraja bakari akuru bara batene Kimiru agambe egamba na agamba ga kimenyaga ugwe mbere nye tiragita bura na bakuthomere bamenya ugwe kethe imo kwaria kanetha ni urongo kwaria ibyo byatuma wone nyabate gwitikiria bwita kuringa mburi na inya jange inya kinya kimarogi uringito murogi kagwataga gwa muno utingi ikangwe bwita kuringithi wa mburi kwegi kwebyo gategwa wonwe biete kwe teko karibu karinga mburi abo getai watha wene nyoro byo gaikwa kiuruone no nduke ugitegeta bure kenda ge family tethira nae aria oetaga kethira ugweka ukwania na go utunyana otiria narua otiria kiumia kiu kingi kairi kiabithatu utegotiria kairi wira gwa no lazima egamba rigambwe rithire rigito twita kiringi na mbere turikia rikwethara kwena nkuku mukoti
tukio ndi mwitua kana ndi mwitonga itarekara na nkona akuru baba kwamba mamba ya tuene akuru 20 rina ndewa kathumba kwari ankukumano tuwe mbane kiro mukuru ndewa ndewa yambare barite rente takia ndeni ende kana ikwari na nkukuma itarekara ibwega ti nkukumo ekuga womba unenkera ndegwa kana atia nkukumo ira yethairwo erio nonga ekuria na utiria gamba indi gamba rikagitwa utingi umba gwita kuona akuru baria ni untu akuru baria iba mwiriga na ti ugo gwenkobe kitio nyoringithwe gitonga ikari na akuru kwanja kira bakirite na inya mono 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 ni mtu igapya na ntigwa iwe baikirite na inya mono no mwanka igitwe gamba ithikiri na inya nyingi mono ni untu iba ije gitonga utugitithia no gitunye nkia munda no gitunye kinya ntigwa munda ikyo gatumaga bathikira ntu bau na inya mono kwa utonga bwaku kimiro ne butingi gutethia gambene ikumatha wa mathaga muno oba mathira ri bakenda utethia ya mbene ri bari tari ri utethakia bari okumathira ibaku na ndi na bakwa bala nkumathira ko ranka mathira anu uyu oranka mathira bakwa na inya no bandetera na inya bautetera na inya nani no nkumathira bakwa endirika na uyu bala nkumathira imashaidi bala nkumathira ibabo kwa ibaba nenya baba mwanake nola nibo ibwako gitata ende akoro baba mwiriga utimenya kuba mathira ni ntu baba agwitirie ndegwa bakara nthi baria kana inthenge bagwitirie bakara nthi baria na ntu kwira egamba inkwire akoro bairi mukuru kiruka na mukuru ntiba bakare nthi aria baturetie maru babonyuithie muma kithi oro no rege kuga ka kithi ora igwa rege kuga muma njojo wa kuthingata na le bale kyo bagera bonde mireki nyuma kuga bakaringa mpe ya kuga bagwetikiria muma jweko bagwetikiria muma jo banyu na ugo atengienda gutagara muma nundu kunyuithwa muma no litobo buingi mono kulenge tako kethwa mashahidi jaku ni mwekuru mwekuru atingirunga makiaga-ini gia antu arume aiwe na atingiringa ruturo nthi kwau agamba aitirithagia kiara nthi akauga buu ona na buu agita atia aigua indi ti arunga makiaga-ini gia antu arume aiwe indi netawa mashahidi abo ibaikakia maamba ibaikaia magamba na bakagambirwo ko ibeta batu kwa no inya bakatikirwo indi ti arunga bikagwete ruturo aiwe ngoya giari gara tuegethana na mutegeri wa TV ngwetikia ukwithira wichikairwo wewe ngwa na kinya wicho na bura mamba yethera ya kiambo karaya bura yethera ya ikwa koti chakaraya na bura bethera bakita mamba yo ikwinya bo kwara nkukumo ndu yari nkukumo na njire kumatha ngakora ni bantu bakuthwa tenite na oni mwanka kaita kaukenge mbito wa Phineas imana